Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri jawatin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal Mukarramin para ulama alladzina waqtu sawarasul anbiya khusus Sayyidul Hajat, Sayyidul Bait, Bapak Bupati atau Bapak Pujo, Kedua Besar Bapak Bupati, Bapak khusus segenap jamnya Istilah saya Misda Alisan, Bapak Ibu hadirin pada malam hari ini yang semuanya semoga selalu berlimpah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama marilah intinya kita selalu senantiasa mengajarkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini masih diberikan limpahan nikmat hidayah inayah taufik sehingga kita semua pada malam hari ini dapat hadir berkumpul di majelis taklim di kediaman Bapak RT Bapak Bejo pada malam hari ini. Salawat sering salam Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu senantiasa kita harapkan syafaatnya mina hadza ila yaumil jazaa. Allahumma amin. Para bapak-bapak sekalian segenap jamnya seluruh saya lisan pada malam hari ini alhamdulillah kita semua bisa bermujahabah berwujuh di majelis taklim kediaman Bapak Bejo yang mana pada malam hari ini termasuk hajat daripada beliau yaitu yang pertama kirim doa pada para ahli waris yang telah mendahului keluarga besar daripada Bapak Bejo yang nanti insya Allah pertama akan kita kirim Fatihah dan bacaan surat Yasin yang nanti langsung disambung dengan istighosah Misda Alisan yang mana pahala daripada bacaan-bacaan kalimat thayyibah tersebut dihadiahkan kepada ahli waris keluarga Bapak Bejo yang telah mendahului kita semua, diantaranya yaitu Ibu Masika binti Adam, Ketiem binti Toraji, binti Taroji, Wajibin Onodikromo, Lola Marsidi bin Abdullah, Sarikem binti Abdullah, Suroso bin Waji, Sonem binti Abdullah, Rahmat bin Abdullah. Demikian ahli waris daripada keluarga Bapak Bejo yang mendahului kita semua. Dan semoga para arwah tersebut diterima di sisi Allah dan ditempatkan di tempat yang layak sebagaimana orang-orang yang telah mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua tak lupa daripada doa keikhlasan daripada Bapak Ibu hadirin sekalian. Pada malam hari ini yaitu untuk pembacaan tahlil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
إلى روح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين من جميع الأولياء والعلماء والصالحين والصالحين والفقهاء والصديقين من مشارق الأرض إلى مغربها بريا وبحرها رحمة الله عليهم أجمعين سيقول لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى جميع سيدنا وسيدنا جميع سيدنا جميع سنة المعرفين سنيرين بسن استغفار سنة استغفار سنة قرآن جمال سنة وجعل سنة وجميع ذكر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأنبياء منهم والأموات خصوصا إلى روح مسجد الفيض سنير بكتين بالتكاروجي سنير بكتين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم على مؤمنين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون تصيرا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إذ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمر ننفذه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن
يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Mari sama-sama kita persiapkan istighosah, sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan kanjeng Sunan Abdul Waliullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Syaikhul Qadir Jalani Waliullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Nabiullah Khidir alaihissalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Khususan Syekhul Ijazah Istighosah yang disediakan Ihsan Syekh Abdul Malik Ihsan rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Habibullah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Habibullah. Ya Allah astagfirullah, 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 ya Allah subhanallah, ya Allah
subhanallah, ya Allah subhanallah, ya Allah subhanallah, ya Allah subhanallah, ya Allah subhanallah, ya Allah subhanallah, ya Allah subhanallah, ya Allah subhanallah, ya Allah subhanallah, ya Muhammad, ya Allah 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 ya Nabi, ya Allah ya Kafi, 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 ya Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ya Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ya Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ya Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ya Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ya Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ya Allah la haula wala quwwata illa billahi alimu ya qadir ya sami'u ya basir, bismillahirrahmanirrahim, ya qawiyyu ya aziz ya alimu ya qadir ya sami'u ya basir, bismillahirrahmanirrahim, ya qawiyyu ya aziz ya alimu ya qadir ya sami'u ya basir, bismillahirrahmanirrahim, ya qawiyyu ya aziz ya alimu ya qadir ya sami'u ya basir, bismillahirrahmanirrahim, ya qawiyyu ya aziz ya alimu ya qadir ya sami'u rahim, qul huwallahu ahad kun fayakun masyaallah qadirun abadan abada, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad kun fayakun masyaallah qadirun abadan abada, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad kun fayakun masyaallah qadirun abadan abada, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad kun fayakun masyaallah qadirun abadan abada, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad kun fayakun masyaallah qadirun abadan abada, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad kun fayakun masyaallah qadirun abadan abada, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad kun fayakun masyaallah qadirun abadan abada, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad kun fayakun masyaallah qadirun abadan abada, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad kun fayakun masyaallah qadirun Allahumma salli ala Muhammad, 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 la ilaha illallah, 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 la ila
illallah, la ilaha 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 illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في هجتنا وهجتكم في الدين والدنيا حتى الآخرة على طلب السلام والبركة في الدنيا والآخرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين. Sok, entar banyak sok. Selanjutnya